Hello Kitty, dolina panjeva. Hello Kitty, gdje li si ti? Samo tebe čekamo mi. Novi dan već počeo, jesam li se? Hello Kitty, gdje li si ti? Samo tebe čekamo mi. Novi dan već počeo, jesam li se? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hello Kitty, gdje li si ti? Samo tebe čekamo mi. Novi dan već počeo, jesam li se? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hello Kitty, gdje li si ti? Samo tebe čekamo mi. Novi dan već počeo, jesam li se? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Čudesni dvorac. Prijatelji lete nebom u svom velikom, prekrasnom balonu. O, ispod sebe vide Pompompurinovu kuću. Selo izgleda sićušno sa ove visine. Sada vide i Melodinu kuću. Sljedeće što vide je Sinamorolov kafić. Prijatelji su se nastavili dizati sve više i više. Selo je postajalo sve manje i manje, dok su se oni dizali sve više i više. Koliko visoko će se dizati? Pompompurin i Sinamorol se pretvaraju da se mačuju s 2 francuska kruha. Zločesti Bacmaru je iznenada ugledao dvorac koji lebdi na nebu. Kakav li je to dvorac? Svakako izgleda kao veliki, prekrasni dvorac. Ovo je dvorac u kojem žive Kiki i Lala. Kiki i Lala se upravo spremaju pojesti ukusne keksiće. Balon s prijateljima sve se više približava Kiki i Lali. Sinamorol i Pompompurin još su uvijek zabavljeni svojom igrom mačevanja s francuskim kruhom. Sinamorol je skinuo Pompompurinovu kapu svojim francuskim kruhom. O ne! Pompompurinova kapa pala je na Kiti i pokrila joj lice. Sada ne vidi kamo balon ide. Balon se sada tako jako trese da su udarili u Kikin i Lalin dvorac. O, zločesti Bacmaru pokušava uloviti keksić koji se otkotrljao. O Bože, pao je ravno kroz oblake. Kiki i Lala spasile su zločestog Bacmarua svojim čarobnim štapićem. Prijatelji su povukli natrag zločestog Bacmarua.
Svi su bili sretni kada su vidjeli da je zločesti Bacmaru opet na sigurnom. Lala je podijelila keksiće s prijateljima. Pompompurin želi vidjeti čarobni štapić. Ali ne bi ga smio dirati. Pompompurin je dotaknuo keksiće čarobnim štapićem. On je jako zadovoljan svojim novim trikom. Prestani, Pompompurine, viče Kiki. Kiki pokušava upozoriti Pompompurina, ali on neće slušati. O ne, Pompompurin se počinje smanjivati zbog čarobnog štapića. A čarobni štapić nije nešto što svatko smije koristiti. Pompompurin i zločesti Bacmaru sada su skoro iste visine. Nevjerojatno. Prijatelji se zabavljaju jedući skupa divovski keksić. Mora da su jako gladni. Vidi, hrpa zvijezdica leti nebom. Kiki i Lala su na karti pokazale prijateljima odakle potječu zvijezdice. Kiki, Lala i svi prijatelji spremili su kartu i balonom krenuli tamo gdje žive zvijezdice. Baš se dobro zabavljaju. O, izgleda da se zvijezdica želi igrati s prijateljima. Kiki je odlučila prijateljima podijeliti posebne zračnice. Prijatelji su iskočili iz balona u zračnice, tako da mogu letjeti nebom sa zvijezdicama. Prijatelji se jako dobro zabavljaju. Kiki i Lala su napunile balon sa zvijezdicama kao poklon prijateljima. Sada je vrijeme da se vrate natrag doma. Kiki, Lala i svi prijatelji su se oprostili jedni od drugih. Ali prijatelji nisu baš spremni za odlazak. Nažalost, mahali su za oproštaj. Prijatelji su jako umorni nakon dana provedenog na nebu, tako da su svi jako brzo zaspali. Male zvijezdice su se jedna za drugom izmigoljile iz balona i tiho odletjele. Prijatelji ih nisu ni primijetili, jer su svi čvrsto spavali. Zabavni badminton. Ovo je Cinnamorollov kafić.
Melody priprema okvir za vezenje. Pitam se što će to vesti. Ona će vesti svoju sliku. Cinnamoroll mijesi tijesto brašno. O ne! Melody se iglom ubala u prst. Mora biti pažljiva. Cinnamoroll otrči do Melody da je utješi. Pompompurin pravi nešto zanimljivo ispred svoje kuće. Aha, on ima crtež prekrasnih drvenih kolica. Stavlja kotače na njih. Čekićem ih zabija na mjestu. Kotači se savršeno vrte. Sada radi sjedalo za kolica. Eto ga, kolica su gotova. Idemo! Pompompurin je krenuo prema Cinnamorollinoj kući. Cinnamoroll priprema tijesto, a Melody radi na svom vezu. Joj, Melody je završila sa svojim vezom. U međuvremenu, Pompompurin se vani jako brzo vozi. Melody i Cinnamoroll se oboje jako dobro zabavljaju. Pazi, Pompompurin, ideš prebrzo! O, mora da se kočnica slomila! O, Bože! Cinnamorollov kafić je sada u jako velikom neredu. Kitty je doma kod svoje kuće. Sada je vrijeme za čaj. Kitty ima voćku u obliku srca s drveta od keksića. Melody stavlja okvir oko svog izvezenog portreta. To je jako lijepa slika. I prijatelji tako misle. Melody razmišlja da napravi još nešto s okvirima za vezanje. Pompompurin poprijeko stavlja pletivo preko svakog obruča. Sada su oba obruča isprepletena lijepim pletivom. Cinnamoroll je iznio van 2 ukusna kruha koja je upravo napravio. Iskoristili su obruče s isprepletenim pletivom i kruh da naprave rekete za badminton. Čini se da su prijatelji spremni da igraju badminton. Kitty gleda slikovnicu.
Netko je vjerojatno na vratima. Prijatelji su došli po Kitty da se ide s njima igrati badminton. Ali Kitty se vratila u kuću. Zašto je to učinila? Što je to Kitty iznijela na tacni? Iznijela je kocke šećera koje su ostale od čajanke. Stavila je pero u kocku šećera da kockica za badminton izgleda ljepše. Kitty i Melody igraju badminton. Obje su jako dobre. Kockica se zaglavila visoko na drvetu. Sada je Pompompurinov red da igra. Pompompurin promaši kockicu i prijatelji mu se smiju. Ovoga puta Pompompurin je kockicu prejako udario. Kockica je odletjela ravno na vrh Kitine kuće. Cinnamoroll i Pompompurin odluče da igraju sa zadnjom kockicom. Igraju jako dobro ovako skupa. Odjednom kockica padne ravno u Kitinu šalicu i istopi se u vrućem čaju. Što će sada bez svoje kockice? Pompompurin želi upotrijebiti voćku u obliku srca umjesto kockice, ali Kitty to ne želi. Bilo bi strašno da se voćka razbije. O ne! Voćka u obliku srca koju je Kitty čuvala pukla je napola. Svim prijateljima jako je žao. Kitty je odlučila da zakopa voćku. Ona je jako tužna. Sirota Kitty. Kitty je sada jako ljuta na svoje prijatelje. Prijatelji joj žele pomoći da se osjeća bolje. Ali što mogu učiniti? Glasove posudili Andreja Baković, Martina Čvek, Katarina Perica-Kirin, Biserka Fatur, režija Željko Miloš, produkcija Novi Medij Zagreb. Hello Kitty, gdje li si ti? Samo tebe čekamo mi. Novi dan već počeo.